Pemirsa, indik kebijakan penutupan sementara sektor usaha non-esensial. Sani mungguh ring instruksi Menteri Dalam Negeri nomor Pelekutus war sekalih tali selikur, miwah surat edaran Gubernur Bali nomor dasa war sekalih tali selikur, indik PPKM darurat, nyansan ngaunang kahanan sektor usaha non-esensial ring tengahing pandemi COVID-19. Menurut Ketua Kadin Kabupaten Tabanan, Loko Antara, kebijakan penutupan sementara sektor usaha non-esensial kejantenang dilematis. Nyelain saking para pelaku usaha ring sektor non-esensial kepatutang nutup usaha, mejanten ngaunang sektor inuja pering masan pandemi. Yening selain saking pengupaya punika pina kejalaran sejeroning nes pengelola kasus COVID-19. Dani matutang penincapan kasus positif COVID-19 ring Bali saya nincap. Kanan puniki dados kangen tetimbang pemerintah, pindah ke pemucuk kebijakan sejeroning laksanaan PPKM darurat. Sejeroning usaha nes kasus positif COVID-19 sayan mawawa, kaptiang wanta kelaksanaan penutupan utawi lockdown, antuk gala sane sampun jantan. Nanging kebijakan lockdown patut kejangkepin kesumakenan pemerintah, antuk nagingin pebuat serainan kramo. Manut Loko Antara, sane mangkin kebijakan antuk nes kasus COVID-19 kepada dos sektor usaha golongan esensial, mewah non-esensial. Manut Dani, kebijakan inucap nangyang pemargin sanenen tenjanten. Sangkaning silih tunggil baga, kantun kedadosang maparikrama, sani mempotensi nangyang krama mapupul, lockdown pacang sidenes pengelola kasus COVID-19. Disampune punika, wau lalu lintas ngeranjing uyadini larin Bali, keturiksain becik melarapan disiplin prokes. Asa punika taler silih tunggil pelaku usaha ring Tabanan, sani keterep tiang oleh tim justisi gabungan merasa berat, yening usaha ipun ketutup santukan usaha ipun ngeranjing ring sektor non-esensial, sekadi sani mungguh ring kebijakan PPKM darurat. Manut Dani, ngepah sektor usaha pentaraning esensial mewah non-esensial, ring kebijakan PPKM darurat durung tinas. Manik bisnis Bali nguning ayang.